Mbambe Ndlala akafuni kusebenza. Nabavuka yena ushada nengubo kude kuphakame ilanga. Aviwe ama-status ngelidatha lampondo. Agceka imizamo yalabazamako lo usempini nemona nebuvile. So wonze uyadzabukisa unjalo akakhona ekudehlisa yena wathi konke. Uvele ngenhloko etikoledeni uzama kubamba lizinga. UFoster boGush nabo Redbet kepha i-underwear ayigqokako nawe ngamangala. Mbambe Ndlala lona akafuni kusebenza. Konsanga yakhe basebentela abantu ababo ngoba badala. Yena uthi kube mina ngidalanga ngaba ngihlupheki. Uyamangala kusibeka khonje ngibali ngesibhamu ngoba bekasedzilini lekujabulisa imizwa yakhe. Ufana nalowashayisa sitimela kanamikhona yekusebenza. Nakatshela ngekufukuza kufana nokuthi umhlombe enhlamba. Phela uthi uyi-degree holder kepha akakwadi nekubhala i-CV. Uguquka nelanga lize liyoshona ngeke ze kakutshele ngisho i-date. Ubona ngakonsanga yakhe sebale ngisemaplastiki ukuthi ngathi kusekupheleni kwenyanga. Nanga abavakashela kamaluma athembe ukuthi batamemukela bathi khululeka mzala kusekhaya lana. Athobode macanza hebhu lebopholoni. Adle i-ephula ngemukhwa tanasa khombe ngalosekhathi nabamtshela ngamaqiniso empilo kuchubuka lisizi lokuthi yena uyinsanzana wafelwa abadala bangamsheli nelifa. Abhale status ka-Facebook athi I'm not lazy but I'm enjoying doing nothing. Athole 2 likes after 2 weeks. Phela umsangana wabaphiki labaphilayo. Kepha mntana ande bosongete wabonela nasentuthwaneni isilwane longasibulala nangemuno. Ngize ngicikota ngalamagama nje ngedama kukukhuthata ukuthi empilweni kuyazanya kuyaphandwa kuyaphishaneko. Eish ngaze ngasimosha isikhathi sami ngikhuluma ngelivila lelingakwadi nekutenwayo. Futhi wena zetakufunguda impilo. Ngibiteleni indlela itodlala ngayo lona. Shu Mbambe Ndlala akafuni kusebenza.